Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu Nabi yang mulia. Wajahnya indah bagai purnama, ucapannya bagai permata. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Nabi bersabda pada umatnya, perbanyak salawat kepadanya. Turunlah rahmat ampunan dosa dari Allah yang Maha Esa. Ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Hidup ini tak akan lama, dunia ini fata morgana. Datangilah majlis mulia agar selamat dunia akhiratnya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. حينا فحينا وامتلأ القلب يقينا وامتلأ القلب يقينا. قام داعي حق فينا يكتب سر المبينا. قام داعي حق فينا يكتب سر المبينا.
سر الحقيقي لا تعرج عن صديقي وخذ الدرب يمينا يمينا فانجلى حينا فحينا فانجلى حينا فحينا وابتلى قلب يقينا وابتلى قلب يقينا جنات عدن أعدت للمتقين قال ربي ادخلوها بسلام آمنين آمنين وابتلى قلب يقينا وابتلى قلب يقينا قام داعي حق فينا يكشف السر المبين قام داعي حق فينا يكشف السر المبين طيب العطاء ربي قد أورثني طيب العطاء ربي قد أورثني طيب العطاء ربي قد أورثني طيب العطاء وبدلت القلب مني بسببي والولاء وبدلت القلب مني بسببي والولاء ربي قد أورثني
لمقامات الهداية ربي قد أورثني طيب العطاء 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 وبدأت القلب بابني بالسبب والولاء وبدأت القلب بابني بالسبب والولاء فبها يا ربي نلجم منك يعليها الوقاية فبك يا ربي نجم منك يعليها الوقاية وبلغ نجوايا جودا بالختام والبداية وبلغ نجوايا جودا بالختام والبداية أورثني طيب العطاء ربي قد أورثني طيب العطاء ربي قد أورثني طيب العطاء ربي قد أورثني طيب العطاء وبدأت القلب بالسبب والولاء وبدأت القلب بالسبب والولاء وإن اكتفينا بالجسم الجسيم لكانت الدنيا لنا كالنعيم وإن اكتفينا بالجسم الجسيم لكانت الدنيا لنا كالنعيم لكن امتناد نعم الكريم فكنا بالدنيا كما في الجحيم فكنا بالدنيا كما في الجحيم أعطيتنا يا ربي أنواع النعم فهزنا يا ربي أنواع النعم
وطول الأوهام عرضت عن الأمور وعن المستهزئين اكتفينا بالجسم الجسيم كفالت الدنيا لنا كالنعيم وإن اكتفينا بالجسم الجسيم لكانت الدنيا لنا كالنعيم لكن امتداد نعم الكريم فكل بالدنيا كما في الجحيم فكل بالدنيا كما في الجحيم أخذتنا يا ربي أنواع النعيم وعدنا بالعطاء أولى سنين لكن بحرص الدنيا وطول الأوهام عرضت عن الأمور وآل المستهزئين صحابنا بقلب سليم لقد اتحدنا بجمع صليم وإن استعابنا بقلب سليم لقد اتحدنا بجمع صريم لكن طبعوا أثواب الزعيم فضاقت الدنيا بزحف المزاحم فضاقت الدنيا بزحف المزاحم أعطيتنا يا ربي أنواع النعيم فخذنا بالعطاء أولى السنين لكن بحرص الدنيا وطول الأوان عرضت عن الأمور وآل المستهزئين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تفج وألسنة الملائكة بالتبشيرين للعالمين تعج سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في علم الظهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت توفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفرغ سبه الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. تراب يهدى المساجد فزار اليوم نغرد واستضيء بجبالي فوق في الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولدى البشرى بسعد مستمر ليس يغفل حظوظ العطاء جمع الفقر المؤثر. يا نبي سلام عليك، يا
وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dilanjutkan pada rangkaian acara berikutnya, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Musleh Adnan, Sarjana Agama, pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ta'limiyah Karanganyar Plak-Plak Pamekasan. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Sesami-sami kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, seteja pengasuh pondok pesantren, seteja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, wabil khusus seteja majelis keluarga pondok pesantren Nurul Ulum Patapan. Sekik buru ampon diwakili oleh guru kita Hadratal Mukarram Kiai Haji Afifi Nawawi, ajunan juga semulja Kiai Haji Fathur Razi, tor seteja kiai, seteja ibu nyai, majelis keluarga pondok pesantren Nurul Ulum Patapan, malar muka setejana terus sehat, barokah umur, barokah rezekina, barokah topoto sarang tresantrena. Semulja panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka haflatul imtihan dan haul masyayikh di pondok pesantren Nurul Ulum. Semulja seteja sepona tisah kong langkong kepala tisah beserta seteja peratur, ajunan bapak, ajunan ibu, wali murid, wali santreh, santri aktif, alumni, simpatisan, rahimakumullah. Ini kutu lengkap nih. Bulan si hadir dari jam semacam, pada wali murid, pada undangan, pada alumni, pada muhibbin,
beda muhibat mohon beda taan ngani kabur lebur negula. Alhamdulillah malam samangken abdina sarang ajunan takdir sarang Allah kagui bersama menyukseskan rami yakin acara haflatul imtihan sarang haul masyayikh di pondok pesantren Patapan gak dintoh abdina bunga talebat bunga karena dari dalam gak dintoh dari tempat gak dintoh tumbuh generasi-generasi penerus yang sangat luar biasa, tumbuh pesantren-pesantren yang besar-besar. Malar muka potra-potren ajunan semuntuk kak dinto sebede lembaga pendidikan kak dinto malar muka ngauliasir dari asror para wali-wali dimin. Apa mi parlomator katiga dinto curah aja janggo lah kan pompong eki lah saneka nyaman tikal mun kun tukang syuting gula tandi urusan bentuk kang syuting ni kan makai laluk biluk lejengki apa mararabu maaf tina mator sakak dito kita kak dinto jek saking lampu ngak nikah nih nikah alat lengkap bedi dalam siap matera tapi ternyata tak ndik setrum nah apa anda sebisa matera sound system nyaman ketika dinto mun baca deledek setrum mah iki lepak kunjuk tojuk sound system munyi dah munyi nah iki nama punten sami juga abdina ajunan mun duka dito berarabu umpama iki mun duka dito umpama kayak ento pacet la pancas pamau saketab kayak mundak setrum mah jangan kana mangken tak pati hoki gitu tak pati hoki maka dari kak dinto mun tero bejre tero hoki ya abdin sarang ajunan kan itu jauh-jauh ban setrum. Nah, haul masyayikh. Karena banyak makin ni kan akan ada mudadan minabi andi bungka saya harap mololo buoi polong mololo bungkan tak toman rabat bungkan tak toman butok bungkan tak toman seram ila sa buah boleh engki mentai tampor gelap lagi kan? Nah, kira-kira abah kadito berarabu minabi tero nyirama pungka kadito katipun apa? Minabi tero sayang buana tero lebeh katipun apa? Abdi nama tu orang tikal ku kengku saus benih pidato ni pagrempek jandul mawi korban dekat sepakat jenis ke keruah. Okey. Tore korban dekat sepakat bekerempek mungkin kotu bedela lampa seetero teti bodela lampa sebiasa ekalako bengesepo seetero montade ta etero pas tak ni rosakale tak bolong mangkana kalimat kak di sabara rabu etorok benak potona walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dini ngoreng-ngoreng si iman wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin etoro pahatoro dzurriyana atoro pada imanna berarti kan pada kutu server jangan nak makan kutu frekuensi ni kemun pahatoro bade saya toro iba bolong benang ko minabi tayo toro jauh
Nyan bahasa anak-anak makin je kerja aku. Nyatanya jauh. Jauh. Ijak tak kira apa olong kak. Mun tak keng baan kan tu server. Al arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha iktalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Bahwa ruh itu kan berkelompok-kelompok, pasukan, berdeban pasukan, berkelompok-kelompok. Jadi mun kenal, istoh. Mun tak pati kenal, korpong-koran. Ini kan? Lah kita kan itu terus setong kelompok, setong server, setong frekuensi, bener udah bagus sepo. San setong kelompok, bener udah bagus sepo. Apa? Long laku gitu. Assalamualaikum Muhammad. Makanya cek salah aki kiai ini kadang-kadang bila ajunan acabis ke kiai, ajunan si andi masalah combon guru, cabis ke kiai, pak kiai bah debu, labah budebuan sambil korokan, pak tepak ke masalah na. Kerua beni yang muka syafa, beni pah pedong sini budi TV negeri, beni keng kiai atena sampung ben sampian, karena kiai kadang-kadang sekut kiai ini bah debu. Setuju umat Nabi Muhammad ya Allah. Setuju umat Nabi Muhammad ya Allah. Itu aki kepi. Embian umat Nabi Muhammad. Sedikit. Jadi keestuan sebenarnya grup asa server, sansa server. Ya pas tahu nih jak le setretanan. Pada ban sambian guru mon potran bade Malang bade masalah songkan, mak pah bade keresa, jak ring tandi CCTV. Beda apa ya? Kau tak nyaman ya? Beda apa ya? Jak sampung ngono. Beda saja belakan sosok nyok. Buntennya wong kuannya. Engki. Bebunten wong kuan. Abtin benembok lambai telepon. Cong, tak kering ban ye. Engki abtin tak pati nyaman betul. Tak soron nyok senika. Ketipun apa gimbok sinorain mon nyok ni ke musleh. Mon nyok ni ke sehra sini. Dermen. Mon tak keng beda chemistry. Munajunan gue laku bisa aja jawab nalekana malaikat maut pah meriksa malaikat mungkar nakir pah meriksa lemung kopur. Mada takul fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Apa pendapatmu tentang orang laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Ari saper pesambian Bang Ucang. Oh nih. Butuh nih kan? Keng mun sambian bah ada bu. Innahu Abdullah wa rasuluh. Kak dinto ke bulan Allah, kak dinto utusna Allah. Bila setoman datemu? Apa cek jelas? Kan berarti kan beda chemistry. Kan ada orang dengkat-dengkat di separarabu tak toman tetemu ke kedung tepang kisah kalian Bang Ucap gula cora kenal labit kurban miani beda kan rohani na sampung masoi gua udah ada bui bawa masoi tak masoi bareng oningnya masoi gua masoi Engki ni lekar usaha ngani kamu. Saya masuk harga. Aduh, Allah beda kesenor repot ni. Sesama pemain. Repot yang paling repot ni kan nyokor tukang jokor kan tak lemar. Allah beda kesenor. Ruwet pada pemain ni. Yang semoga sesama pemain dilarang saling mendahului. Ada kan mon beda tanah aja lecak apa kerempok. Pon lanjut lagi. Ketika dinto selama eksis asampung ben bengesepo selama eksis kak dito para rabu niroin lalampan bengesepo insyaallah kak dito ki bakun ajelen tresantren ki bakun manfaat tresantren ki bakun barokah. Nah, mungkin pertanyaannya adalah
Makin ni kebanyak red murid korla tetamu ban guru si anyar guru si sepo kalau pai lersi guru si sepo kalau pai sanda tapangki ban guru si nyaranya anapa jan guru si laju tak pati viral kala ke viral ke kiai si nyaranya pahnoro ke geni ke parjajan genika ni kemoni rostrosaki tak amunyi make sona ni kemoni rostrosaki tak odi make lampuna anapa jak setrum sa asale cabut ni kejan reng belumbungan sehingga mi tepak kapek beleng pak beleng si bedele kepek palan beleng si anyar pai kepak senika kita japo sedih keburu dia dan ongguan ni kan teku ini kenyaman pak beleng pak beleng jadi saya kepe banding beleng pak pesadika seret kepe meleta buru ampun itu kenin pak beleng si anyar pak kepa sama nikah iya bang nikah ngangka buru nikah teh capok diburin dharma iya pak pada tak yakun nih gede mana jangan munafik kata la ilaha ula wa la ilaha ula tak gagasa mudabdabin mudadalik ya mudabdab kau guru tak temu tak gagasa ku laku ngaku ke pasira cari tani ngaku ho gini halo operator ho gini eho anoro ming gula tak nyanyi gula tak tahu tan morok ke gula ti nama kita ada guna ada pon pada Rabu sibatan gula mul jagin ni kemangken kekinian fenomena kekinian bila pada kuru si anyar kalau pain saya laju pambian mengucap siapa nikah apa kiai minabi niat nambai guru dua masalah bagus kengcek kalau pain saya laju jadi kalau masa ia lambakan senikah montuk kasa tak ada masalah keng teronam bener nyaman kadiki kan tapi cek pas ngocak ariyah lebih bagus lebih gagak tempeng tang kursi asal butuh mun kan ni kan ni kebangken ni banyak sampai makan goreng nika sampai makan nika ngocaan makan nika mau nyari reng penter banyak tapi nyari reng bener bak melarat egi nyari reng bener melarat kamu nyari reng penter banyak dari saking pentora makan apa saya tak pentora ngicok sampai juk toju mau lambak mau saya mamaleng beda perempuan sengak beda jam kosong senak beda jam sangkal tak boleh masuk pasarna guri temu mun repupon masuk kol berempat cak bulan di perempuan gula lambak ngale pertama kakak saya beri perempuan gula kenikah takut kemalingan jadi bila beda jam kenikah lagu jaga makin nikah tak usah akui perempuan aja bol arek kening orang yuk tak jogon laju lurut lah mun bilan kan kita beda acting kan betul ini muslim iya pak anak bapak sekarang kan ikut kan kita acting makin ada acting petoros pak WA guru pada abu pada undangan grup rujak bah terima guru wassalam ya nyaman makin dari canggih nak makin ngicok canggih kan tapi kelanon orang dari saking makin perjajan ke teknologi akhir lebih takut ke teknologi ketimbang ke Allah sengi itu takut ke teknologi kenapa CCTV toko ini dipasang CCTV ngeteklah coba lah tolesin ittaqullaha haqqa tuqatihi thank you kiai Sinar kesokan iki coba toko ini dipasang CCTV aman
Tapi tulis sih raja, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takut. Elang. Gemet. Kecoh. Ini teknologi mangan. Canggih teknologi ini kan. Mon ribarin guluban sampean dibobol rekene. Makin ni kecanggih na boleh na ba? Ni kan, semakin canggih. Mbian meletak nang tenang. Mon ribarin 2 tahun 3 tahun setepongkor tapi labitan, tapi ni 10 tahun. 2 tahun 3 tahun setepongkor, nak potong ni kasih kata aku iban ring sepon apa? Terlibat narkoba. Niki kan? Mangken narkoba lah tak bateh. Capok judi online. Banyak dan ngodadan ni kan ni gula nyongok ni media sosial lah rata. Gara-gara judi online, lah banyak otanga. Bagi polisi lah kena yoper ibarin. Judi online. Engki, pemenang sekejap, pemenang sekalian, apa-apa segala besar. Apa-apa terus senampo, apa-apa semasuk. Apa-apa senyabak besar. Jangan kalah, jangan topes. Jangan lamba Allah si ada bu kita. Cek mun judi, no minuman keras. Jadi perbuatan kotor, cek toro. Nah apa isi larang sarang Allah, kak dintol pasti merugikan. Beda ke, senyaman ke, keruah ke. Gimana saya tanya ngambil, semudah dengan banjir roh. Kesenyaman ke, benten tak merugikan, tak langkong nyon sabora. Orang ni kepada Rabu melakukan hubungan badan tanpa adanya perkawinan sekojak zina. Krunya mana paling 5 menit, tapi butuh nak abesaki ke bingkeng ini. Kenapa? Abesaki nak potong nak laku. Tong. 2. Abesaki ku laku menalekan sobung umur. 3. Orang abesakin ka itu pada Rabu. Apa dia bede ening ikale selera nagak dito. Beden auran na papunten. Kainto bisa-bisa ku laku munjon sarajon butuh bakal mendatang musibah yang akan banyak menyebabkan kematian. Dibudin pahaperian ke burda. Sanda banyak ke musibah, ada burda sare Pak. Musibah nelang, burda nelang dia Pak. Mak pocur tegi burda tegi kiai. Burda ni kemuncan gula kiai tore. Periksanin ka kiai. Burda kan benih solawat tinggi kiai. Tapi ucapan rindu kepada Rasulullah kan benih solawat kan. Masa beda solawat amin tadakuriji. Amin tadakuriji ronim bidi salami mazatadam anjara memuklatim bidami. Kan benih solawat. Mun solawat saya gerua. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Gerua solawat. Kan iki kan? Tapi itu adalah ungkapan rindu kepada Rasulullah. Disebut Rasulullah sampai sedemikian hebatnya. Diceritakan bagaimana rindunya. Sampai seakan-akan pada Rabu aing tengah lagi itu pakai acam poradera. Rindu dikirimkan lewat angin. Setimakin jauh jepon Imam Busiri akan sampai dekat tuli depa. Orang agak itu saking rindu kepada Rasulullah. Ternyata ketika orang merindukan Rasulullah, penyakit kan itu pasti ontur ning sekitar. Lura Ismail Al-Khalili nulis di Facebook. Cerita tentang guru Ki Maimun Zubair. Ini tahu Ismail? Pernah apa je pon? Ki Maimun Zubair kan tu berisi matur ke beliau. Apa napa potrani mapan mak lem alem kuah. Ternyata je pon Ki Maimun Zubair kan tu jawabna. Karena ketika akad nikah menghadirkan Rasulullah. Allah. Ketika akad nikah menghadirkan Rasulullah. Kemun gagulan ni pertanyaan abak ruwet. Abak kan lamar kan. Lamba tak menghadirkan Rasulullah kan gelur. Jaring. Bapun tan jak kun macak ya. Jadi beremmerkan carana napa menghadirkan Rasulullah saat ini ketika zikir napa beremmerkan. Ya jak renggonano neng. Ya tak lawan ni kan masuk ke YouTube gitu. Masuk ke YouTube ni. Aduh anak. Aduh. Bayar ya.
Ya pun tanjak yang gunano guru. Iki aduh, membah nyongok dia wassalam dia. Ini pon. Para bu sebetan kula mau jakit. Jadi ternyata kula pas emot tinggi. Madinah ni kedimin kan tempat penyakit kan. Madinah itu kan tempat penyakit dimin. An-nabiyyu sakanal madinata fazala anhal maradu wa sarat mahrusatan bil malaika. Nabi kak dinto bertempat di Madinah. Si asal Madinah ke ento kenang na penyakit, penyakit na wabah, nalikana Nabi ke ento hadir ke Madinah, penyakit ke ento elah. Ontul. Dan tempat Madinah kak itu ternyata pasti di tempat saya kelilingin malaikat, saya kekenjer na bahalompak kekenjer na Masjid Selaju. Masjid Selaju nama. Ya Rasulullah ayu masjidin wudi'a fil ardi awal. Nabi, masjid pun apa pertama kali yang dibangun di bumi ini? Qala al Masjidul Haram, Masjidil Haram. Summa ayyun, pas pun apa boleh? Qala al Masjidul Aqsa, Masjidil Aqsa. Semoga secepatnya kembali kepada orang Islam. Amin. Masjidil Aqsa. Qala, ajawab. Mator boleh sahabat gitu. Wa kam bainahuma? Kacik sana tahun enggak ditor dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pembangunan. Qala arba'una sanatan, kacik 40 tahun. Tapi semakin olatin. Berarti kento Masjid Selaju kento Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram mana solat gak bisa 1.000. Kan iki kan? Masjidil Aqsa kento mana solat kelenon 500. Masjid Nabawi di tempat tertentu menurut pendapat ulama di masjid si asal pendapat ulama boleh sebab nyaman sepenting daerah haram gentok daerah dari Masjid Nabawi semakin gak bisa ki masuk juga kurumun kejar 1.000 mak bah bisa masjid si anyar nikah mak pas 1.000 selaju mak bah 500 apa karena masjidnya? Bukan karena apa? Karena nabinya. Tare boleh kita buka panjenengan. 2 ayat terakhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sampai fa in tawallaw kabudi. Abtinah oning idewin sarang majadiin ke Fathur Razi ke Syafi'i. Kan majadi ke Junan ke Syafi'i. Ada bu sekak ditok abtinah. Ke musleh abdi ini saja po kencing manis kento apon puluhan tahun leres kan ini keng abdin sampai mangken kento ki sehat semua berfungsi normal ini kan masa tak ngerti jak pada sepor kan setuju kento berfungsi normal tidak motor pon apa kiai resep ajamu benih pon apa kan nak kerja aku petok ben marin bajang demun beliau kan. Pertanyaannya adalah, mama cik mandi adalah kerja aku. Ternyata dalam menceritakan tentang sifat Nabi Muhammad. Engki kan? Menceritakan sifat Nabi Muhammad. Titi mana cerita Nabi Muhammad, menghadirkan Nabi Muhammad, terus kemudian di situ ada sifat Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad, sampai rindu kepada Nabi Muhammad, maka terus kena foto naban jenengan bekal tadi orang saya kulaku. Rasulullah Muhammad wa barakatu mulazamati shalah wa salam ala nabi sallallahu alaihi wasallam talhaqu bil waladi wa bi waladil waladi tining barokana alazimin istiqomah mau salawat ke Gusti Kanjeng Nabi maka barokah gak ditok bekal tetemo paringaki dak kepotran ben paringaki dak kepoy-kompoy istilah niki Khalil As'ad monoreng lebur macaan solawat istiqomah macaan solawat bekal di anak ni benian niku di anak di benian ke Khalil As'ad ki zadebu ni benian niku ni benian helap ni apa roh prestasinya roh luar biasa jadi panjenengan mangken ya sekali lagi dak wali santreh sibada senga jak kalau pai ke guru asal makin mau natanya panjenengan dak remajaran nage setrotak keropan ke guru asal gampang tahu sawat ruwet abrina dana sampean ya toren
Keng bade lebih hebat daripada dana. Napa? Nyaba potra ka kanto. Nyaba potra ka kanto. Engku, bunga ni sabain potra te bagi sabai pese. Mun pese lah kah ada. Keng potra berada bui gatok sampai kelas 2 sampai kelas 6 pas sanawiyan na boleh dibudi oleh ilmu manfaat. Masa itu ikuti cerita berikut ini. Dulu pada tak kerja pun dulu. Ula pernah berang cerita. Apa kulupuk ya? Ula pernah berang cerita. Enalekan Nabi Ibrahim gento yento laki kapoy. Wer. Nonton kia kapoy. Kak dinto ternyata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yung talaki kapoy. Kaya ito'y pacalap ba ni pasalamat ban sarang Allah. Berdan wa salaman ala Ibrahim. Pon. Kula tak benda ni ka. Abang tak masalah sisi lain. Ternyata berdekeban si peduli ke Nabi Ibrahim. Saya kata ni ka jangan ngi colon ni ngelain. Seburak jan. Pajauh bi gula. Rawan. Bah ngalak karen gula mana ni. Ya jagun colon kata nyempur kapoy. Ya tak mate. Maki colon mus saya tak kira mati tan. Semprot. Sombengan sekeni gini kaki buru maki kun nyempur kapoy. Gara-gara estok dak ke utusna Allah, dak ke Rasulullah Allah, estok dak ke pejuang. Akhir apa? Akhir aja epon kata kento ibri kemuljaan ban Allah. Napa kemuljaan? Topoton bah tak oleh patih. La taqtulud dhafadi'. Difda' dhafadi. La taqtulud dhafadi. Fa inna naqiquha tasbih. Jabade en jiria kata jiria. Jadi dungsel dunga kata jadi macam tasbih. Keng mun geding naga gula mana mian masa tasbih. Gung tak dung kan ko. Kuro macam tasbih ko. Seroja bate solo. Sama orang naga takok bade saya bade dena. Santolo bisa bawa kantong. Sampai nyeri kata pun malam dia. Sama orang kak, sama orang. Sambil mak ngunceng gula. Jadi sambil nyeri kata sana. Cepat eko. Mon kata sampai mulja gara-gara nolongi pejuang. Masa ring petapan pas tak mulja mon nolongi pejuang. Mulja tak mulja? Makin apa tu nak sampai ni pemulja, mon nolongi pejuang. Cara na, putra na, siapa? Entah. Jadi pangotang ton ya, semak gelu. Ada apa pakai semak? Terobang, sahabat ikat sahabat. Ada apa cakap wawuna pada? Etan pada, eban pada, ion pada. Sahabat kan tu gelu. Dekiran sekelas berempat, aleba. Iya. Bang engketnya kan mun senawi kan antung 2 3 kan lulus por aleba cek le gulu cek le kamma ya tore sabar kan to sabar gelu ka guru asal lah jemian matanya bahasa kan bade si lucu alumni patantar sakale pada tahu ka kabar cek madrasah tetep ke bere cek le tetep ke temor apalah ada ngak atas. Pada tu kakak apa? Banyak banyak. Kelangkong. Bada si buduan boleh. Tikal sanmisan bekanga. Bada si buduan boleh. Bada bahasa saya tak pada nyaman kopeng-kopeng. Galas-pelas. Cak reng diseletak pada ben sesepo.
Dharma, ungguan. Beda kan? Iya kok. Ambian Pak ngocang. Ada berarti ke Fahrul Rosi se budak buan ke muslim. Billahinja. Lama ambian. Tan dari yang laporan ke gula. Billahinja. Ada. Yang kau betal ni. Yang mau tepat berarti yang cek saran lah. Yo tak pada wan sesepo. Mungkin sesepo dah iya. Itu lengaci. Masuk ke kuburan ya. Mulai tanda ke segoda. Ya wani pemada wan sesepo kah? Sera tu rasa pada wan sesepo, tapan pada wan sesepo, alim pada wan sesepo, malaharat, ngastaiten pada wan sesepo. Ya malaharat ke. Jasa mana lah tak pada. Sesepo tak tahu ke HP. Kan tak tahu ke HP. Apa? Engke. Kula mator ka saya kuliah ke Tarim ka sige. Anu mak kuliah, saya tumuntu ke Tarim. Tarim berde sinyal ke. Tado ko. Ya mata wali dan kula munduk sinyal. Muni kan tu juga sinyal santak ke. Make muka Facebook kadang berde selebet. Kan kadang berde selebet pengarah tak nyongok arwah temu lebet dari rumah. Keriki kadang calon catibi. Sesepona apa jarang lembu ada lempu nikah termartal pe. Bagi di min kepon ke masjid ke itu tabat temi Nabi Morok kepon sepet betul. Kebiserop. Kuah. Gento cerita santri nabjin tabang kining karpote santri sepon. Serop janur. Beni lampu sepet. Mangolati. Undak geng lapal. Menjawab gula lah melangan ni kalau potera kata ni ka cangka. Abak tadi iya. Saya tak cangka ka gula gundua. Tahu ni mun kambian. Mun ka gula tak cangka sekali tu. Beli di ngaki gulu. Setong pese. 2 ring bini. Mak jelas. Hari mun nak gila apa ada berarti dia. Teti magi anu guru cek satosan guru di jauh padang lah. Mak dermatan gula niki mungkinlah maksiat menolong kan. Munin mian kan punten. Satosan kadang isaku sebolor ya roh. Kan bah korang menolong. Mari beri lu minta boleh. Ya padang ning sebolor. Mak telelet tubuk. Coba ni kan. Betul yang kata. Betul dari Watrana. Betul dari Watrana. Coba ada guru. Betul. InsyaAllah. Kak dito para Rabu. Pangucap semua ni kan. Ya cak dengan okey. Gula tak ning dari anak. Ya. Ambian pun baca kalah menolong anak. Ini kebomba semua kalah, semua ngani. Tadi prinsip kita dalam hal-hal tertentu boleh berembuk, tapi menurusan pendidikan embian kutuan di embian pikiran. Mun sering kan? Ibu sekolah nan ban. Tahu. Budu je budu je. Pulang tahu dah remai. Pulang apa laku ke Jakarta melewat pesek. Jangan makin ni kan keburu anan kor dalam bandara ipalako melewat pesek. Coba dari ngoreng ni kebenaran busan lebeda atesan roh iklan kitab guru kita gitu. Ini jadi apa? Jadi anu tanda rofaknya bagi apa? Karena apa? Dalilnya apa? Guru ibu apa pada sekoca? Jadi kebaya apa masyarakat? Ya Allah, mangis pengis doi ngoreng setia. Makin ni pragmatis pun. Jadi orang-orang makin ni kekelenon, mun beni pese, guru beni rezeki. Egi, mun pese rezeki. Cak pasak sekaro, paling dah iro, lecit guru.
Saya enggak sapa orang teretan dan guleban panjenengan kan itu ore benare saya enggak lah. Menikmati fasilitas dari Allah saya tak tahu mani cabut sarang Allah. Saya enggak mun baaban tak emut ka nikmat ka ento. Saya enggak jak lah mun baca lah. Wala in kafartum min azabi lasyadid guru. Jak mun baca takut telai teban ni. Pareng nak foto. Kita harus punya tanggung jawab. Kedua bini ke baru Rosi tu kesah. Bani bini ke Afifi tu kesah bani. Kangkui mencerdaskan putra nambian, kangkui maalim putra sambian, kangkui mencetak mencetak karakter akhlak putra sambian. Bani sera sambian tibi. Kengundang kadang abak panika karena sudah tidak mampu mendidik atau karena kesibukan, pai paling ke kiai kan senikah. Kengjok sampai tidak ada perhatian. Mungkin ni kena foto saya tak ada ni keperhatian. Mau narik beri menolong pun, minta HP beri, melihat lampi beri, minta sepeda motor beri. Mau nak beri guna tak aku beter. Perhatian seorang. Apalah artinya sering diberi tapi tidak pernah diperhatikan. Kemarin ini akan oleh raport putra nembian. Ye, tanda tangan ni roka. Magila tak tahu napa mbiang. Lau ma tahu sini kan. Kelangkong jong, ya kau lebih raport ban. Beda ada maarek. Coret dia pak. Ini memang dia secoret. Oh iya mana? Kelangkong ya nak, bentar manfaat ilmu nak. Ya. Pokok guru putra nak sekolah menolong guru. Ini seribu ada kan? Ya pak raport pak. Dah sabar. Butuh ni kamu sini kah? Coba nih kemarin nih. Boleh hadiah kan? Putra nembian guru deki, san mulai ka jompo guru bah kocak. Cong. Sapopon ban gelak ngening hadiah jo. Apa iya pak? Apa? Injaro raja kayak pon kena pekerja berempat. Tak bisa ben nabang sapopon. Lawak. Oh tak kata apa dia. Bodoh nak kan asik ngucapin. Oh tak kata apa dia pak. Mun roja depan menembun kan cerdasan nombak. Mun buat apa? Apaan mau ngucap sini? Saya ngajak gel bekel. Bah ngucapan. Ayo dah iya beja. Ban gor ngening gue laku 2 juta dari pana. Dari mana? Ya tahu anda iya gue. Ya tahu anda iya gue. Boh, apa sih acar? Kan perhatian. Jaring manjenengan minta tolong ke potran serongan laki asbak patah ngujasa kelangkong kan. Kelangkong ya nak, guru teroi soro apa boleh? Apa boleh pak? Yang mau beli pentol. Berperhatian. Hukum ni kamu teroi toro. Kutu berde penghargaan, kutu berde sanksi. Dihargai jika itu diikuti, disanksi bila benar itu dilanggar. Nik nih, masa aku wajib neguru beri hadiah ngania. Cak guru dikun ngajarin, embian ada apa cepetan ke guru. Guru ngajarin, maka kita beri hadiah ada masalah. Kan yani kakek sebuah penghargaan dari guru, maklet potran sambian sajen pecing si ajar. Seni kakek apa? An pada apa? Leso aku. Bujak mun imtihan rajaan sangun ban sompeng na imtihan. Nik kemun imtihan kanto sampai 5 hari 6 hari lomba. Guru sangun na sa hari tak kira mati seket. Jak kena pentol. Guru yetas guru. Tak ada yang jual menolong guru. Apa boleh baca di pergi benembun. Tiba. Mun seket ibu kali sa polo tak ada 500. Sompeng na imtihan na 2 seket. Mun majar. Cok si majar kada si di tandi wah. Mun si di tandi majar kada ro. Apa? Sebab raja todus. Mun si andi mudi mun majar.
Si pangojaan sini kan, rujak kun pasaya sausang jadi. Siya, pasaya sausang. San lemar imtihan bakun tak majar kan king joto telong agen. Leres nama punten. Tore. Allah. Mun setandi nyimpen oleh setahun. Nyimpen. Major gak ada. Dalam isap. Isap. Mun serong ngeritik ngebul. Kiai robajan beni dai. Ya. Yang di besar kan kecak ya. Ya beni dai. Orang mon nyongok madrasah si disel. Orang tak maju cering dai. Sepah bede de iya na ko tu bede benden. Mun kun ngak ni kamu dole de benden ke kam. Mun kuliban panjenengan abri ina setong masalah, ayo carikan jalan keluar masalah. Kena sagak ditoki Fahru Rosi nika kurang lebar, nika semin satos. Nyaman. Takun kare nyari betan apa? Ben semin na, amun semin le beda. Jaring bakun lah, ausul mun ngepul. Mun sedih tandi pun tang. Sedih tandi suruh majar, majar. Engki. Berderapat wali murid kan entar. Mun si andir pangocak berderapat wali murid, tak entar benci. Duh tak dapat kuna bahas sompongan jelek. Kun undengnya jelek, oncengnya diharap kehadirannya tentang masalah haflatul imtihan. Jadi sombangan pun lek tak ada bahasa apa aja. Menengkok jaring berengah jadi ya apa ketika putusan lah kok norok dia. Yang tak majal. Nasib kau ibu dia. Berarti mau nasib jadi berarti bener. Positif ya. Positif yang terjadi. Cek ngojaan pasai saosang mun tak majar. Tak kok locot ben longelong. Mau boleh wagi ngocak kok kiai hasil kok ambu ira kan. Kiai hasil dia apa ya? Hula. Alhamdulillah tahun ini setor matur. Pun tahun pun berdiri ngapi dato pasti bahas dia king dumak beda apa nih pas kun wali murid pas ngocak derma kit peta keterang nagi air ya lemak kun ro sejunga ada anul ya gung nyinggung ro ben tak tersinggung apa merko malah tersinggung joko tak anak kok lah dia cara kun lagi le padahal dia pelaku utama. Coba mbian tore para teretan. Coba mbian dari setajana profesi dukungakin ke pesantren. Coba sendi obang. Di seguni bagi ke pesantren. Sendi obang. Tanya banyak. Mimma aku min litabid. Mimma rozaqnahum dayro. Mimma rozaqnakum dan nikah keluar. Mimma aja bagi kapi. Tak kok custom yan pak. Mimma bayi wa amfiku mimma rozaqnakum sedekah. Sebagian kini bagi. Ambianan di tenaga bagi penuh di tenaga. Tore ibri ulam yang ibri na contoh. Gula lamba pun nabi dato pada tokang norok gula nyaman mat bekri. Subuh ngomor pun. Mat bekri gini kan
melengah malaki solawat naria 120 benar. Keng muni jompok mon beda kegiatan, beda tren pesantren lain beda kegiatan, sehingga parlaman Mat Bekri, sinodon Mat Bekri, tulu ujung guru orang. Setobak toh Mat Bekri ini baca bawa penyakit, bawa penyakit. Masuk rumah sakit keluar tak beres. Maning uning, beda Ustadz Farid, ahli solawat, vokalis, munsyid. Rabu dari Jakarta unjangan, malam-malam mimpi apa? Man Bekri ngali kuburan. Itu nyaki wan Ustadz Farid. Kuburan saya gini gini, kuburan gula tadi. Ucap biar kita amat teh, mari naik. Lah ni kecak, makin ding suara dari borok lau itu. Patu watan, berdengah tu watan. Hati kan. Suara keng dah orang ngaro. Tulian kiri, identik kanjeng Nabi. Lah ni baca ke gara-gara beda notifikasi HP selang pacentan. Apa bojo tak bojo jantan Farid. Saya dibuka. Innalillah Mat Bekri la tada umur. Gula cermat gula ngebola magi kebinin. Gula cermat ke laki nembian. Dah. Apa nama? Gula ni makain nah. Mat Bekri tokang tonton. Mak pasti yang bawa kanjeng Nabi jan gula. Tining gula kita kabar terus makai jan. Cermat kok. Hari-hari ni kemimpin nak kena boleh. Kemimpin kus. Ibu bikus, itu pone, ibu bikus syairi zaman. Mat Bekri numpak helikopter, si. Noro pengajian ke Roma malam Seninan, pasal ada bu, ku lagi mau naiki ke Puru, enggak jet pribadi ku dia, jama ilga Mat Bekri kena. Kenapa? Tenaga ni bagi ongku tak kuntakku. Tuh mundi tenaga, pasal apa? Angkomian, angko, kali kata aku ikan toh, bajing, angkui bajing ah. Ada bu, wak patapan nangka imdihan, sombong, terus tak ada siapa aja. Cak gun ngancam, nanti kan, iya kok nyempeng, pun si rek kerulan, nongkok tako keruak, mentang kok tako di mana, jadi tak kira anu tan, mak nyempeng, iya nyempeng, padahal tak mau beda rebutan, cak gun sini kan, bajang, terus tak potong teman. Pada baik kan, aku kursi ngak tak langkong nyon sabora, cak nyompengan ngiritik. Apa pun gunnya laki orang menono, do makai siapa tahu. Cak orang bah kurang deh, iya pada pemain sepak bola, roy kritik penonton, san tendangan penalti bah ngocak, cak pakai peloros deh, jadi. Coba kalau bebekanan sekoni ko. Iya kita nendang, coba nendang TV. Kita bercendar lah labu kada. Allahumma Muhammad. Kenganu ki baru rosi. Pecet makai bertanya kepada sesama pemain kan. Raja coba. Raja coba kan. Si ampo makomatan ke asam lambung kan. Jadi baca pola minggu laku pola, dengan akhirat pola saya pola sekali itu. Jadi semakin jad usaha hantahan gitu, usaha hantahan. Ya amuk durmo na. Padu ni kat jedot. Cak bunyi keng takok. Padu mau kita wasilat ki. Keng masak bah kiai aja harok. Yo masa pakai aja pada remah masyarakat tadi kan. Tuh nahan makai berdering lah nahan. Maklah pola kiai mun kengo cola ni benik na. Du jak baca nisbun nasor. Bukan beyo apa begi? Enggak ke sinor nisbun nasor, subul bahar. Mana mun tak geng bah ngocola anu ro. Mun tak remek ya. King masa kiai mah cendor bah deyer wa. Nahan. Pola ni kasih pertugal Allah aku laku. Ingat Nabi Muhammad. Wanalabon bisep ke. Share kanyan Nabi Muhammad. Beni brimop ke. Malaikat Jibril. Tak kun kari pas nampak gunda iya. Beni kun teku sekelan teku segilo. Segilo kiano ngal to kadala. Bucok lembang nyan sabaro ni nganoto pe bumi ko takun la kanida iya. Abu wala pulang dia. Apa mak Nabi Muhammad ning perang Uhud sampai
gigi beliau kan itu pecah sampai berdarah-darah, ning Taif berdarah-darah. Dan berarti Nabi Muhammad keng nahan, mungkin ngocol lah. Siapa tabar guru, ngereng, gunung nggak di masih yon talaki benabtina, yon talaki kering lanya lah ke ajunan, selanya lah ke ajunan kan itu, yon talaki benabtina, mutun gunung. Jadi Nabi Muhammad pada butikan, polami tak torok, gini ke polami potran saya torok. Muntah kamu sudah tak ada sorongan lah sejak raja ni. Acurak kak disebut tajam ni katon. Uncepak kiwa. Mak bis sedikit dulu. Nabi Muhammad. Keng mun perang, beri urusan pribadi perang. Asja annas Nabi Muhammad kan. Paling angkon orang, paling berani na orang Nabi Muhammad kan. Keng mun urusan pribadi. Nahan naro mak kuat yo. Kuat. Aduh. Cek tak bisa. Mun pah tetemu sini kan. Tetemu ban se pacet lah anu ban pakun dek kan sini. Cek le gelaknya. Tori beri na contoh men gula mun pah mbian tetemu ban maduna. Ayo. Ya kello. Tori pakrempak. Tori pakrempak mun tak alon tawan jenengan. Mun tak korman. Wow, mun tak go. Kisik sedih. Tadi sama nikahnya. Wala kan, masya Allah. Mak siapa niku? Mun bahaber de tinggi secek sabar guru. Mak bisa. Gulan di guru napti negen tu cet pas tak tahu tukas sakale. Magela salah tak tahu tukas sakale. Ki Zuhri. Tak tukas sakale. Mak bisa nahan. Misam. Nabi pada sedar cocok ada bu pola gini kan tu ke pola mundi gula kan pecentar ya beni pola pun ya Allah ni ke umat tinggi pada Nabi Muhammad ya Allah keng muncan potongan senausa ni winin bersabar katon lain insyaallah bersabar anu telaten bener anu corak je anuna je sabar corak make ada buah engki corak beda aing guru lagi corak beda aing guru aingki corak sini kan guru beda aing kene guru salah sambil nunduk sini beda aku aingki sini kan jalan kuda teruan oleh bekir aingki sini kayak coraan guru kita oning jagon husnudzon gula sini kayak tukang syuting halo boleh berapa menit ayo pada tak tahu gigi lah jadi tak beda jam jadi tak temu tak siapa ngujak 10 menit dong anak orang yang bibir lenyok kepi ke 10 menit payahnya lanjut 10 menit lagi pada Pak Nyai abdina laku kotua pidato yang siang ningi silo Jember gurunya silo jadi abdina mari naki ngonin nah kajompok bodi sekonin nah potran metua Potran matua ki konin nyi marina compok ikan toh bekasan jadi pelem anu berangkat ke silo ki debuna ki khulil nempan kasa mulan jalan anje pona fakta keluarga pada benak fakta tongkat tepuh ki mun labu kening ke bayi penekuan pelka kening sep ke hulil nempan haram ke hulil nempan benih gula pon siapa saya masa bes salam panapanongku cak repot ya pidato nana apa cak lelem kapin kan ruwet kan pidato cak ring nyambi buja bah tebak katase ruwet tak bisa tu jadi ini mau tak cocok langkep dah kandaan sini kan
Ya bener saya tak ngerti sekali, ya biasa. Tidak lah, anggap dah kandaan sini. Lama tamu dekian mentanya akiwan binin hadir ke muslim. Oh hadir. Apa isen? Kutam. Wes. Mengesepo Mas Ayi. Kula maturah. Sedaja si hadir gak dito. Ajunan mangkene paringi pangkat sareng Allah. Kento beni ulen tibi sing ada. Keng ulen tapana benga sepo. Singa Muntaking berdetapan benga sepo tak kira titik kita dah. Jebun gisinur ya pompong bedere. Ara apa potone eki airo makela tititani rontorna boleh bakal titiki ai boleh. Ana apa? Pola na pakun rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Kok dia pompong bedore kan? Jadi eki ai tuana rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Qurrata ayun tadi umpama musleh makin le sebut kiai tadi tukang bidat tu rapolan roh. Anan musleh makin ki sebut. Kompoi le tadi sebut mama tadi tani tadi apa lebih ni kiai. Ko laku urda babana bawa kun benda muncul boleh aja. Sebun ki sinor re. Polan apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Polan benda sini kan ni kok. Tadi kita gak ditu sebah ngak makin ni. Kak itu semata-mata keng ulen tapan na bengi sepo. Pabali ba ka bengi sepo? Manter tetiaro omma ka bengi sepo. Terus terang ini, ke Idris Patapan ni ka ahli tapa, ahli terakan. May temu jam bianta ke japo ke muslim. Imun ta ahli tapa madalan dito ko pesantren jeraja ke. Dore na program lain bay. Pengki na buntan. Tapi ke Idris Patapan kan itu sesampai semakin roh om nih kan, benih kuno lentapan itu kengi por om bentopoton, topoton nih kan nak matodus, sini kalau tombu pesantren nih kan, tombu pesantren nih kan, tombu pesantren nih kan, pakun roh om, yang Idris Patapan, siapa nih kecukan ajunan gak dito makin roh om makin oleh nata patibi, kulaku si bekal jen mor om ajunan topoton, sini kalau. Makanya kita berharap anak-anak kita tetap punya semangat sebagaimana semangat berjuangnya para pengesepo. Walaupun tidak sama karena lain ampun semana. Iki kan? Ketika itu kak, abdi nasan pada larutan ya. Nika larutan meningak nika kan benih suro enom kapi, keng niat ngargei kan kayak. Mengkata dari suro enom kapi tak ada bunga ingin dia. Ia pada benembian mundang ke mantan guru cece ni sebab ipereng tele macam senapa masa suruh deer saja guru munten buktene san la tamu imule ki keluar mbian ki bede karena dan riru kan berarti kan suruh deer saja kan ki yarep karen na geruang keng niat ngor sip niat ngor mah panika wah ki bede tejoin, tengjoy, pakai benda aing biasa. Gula sana ingatkan ikan, pelesoen gula, palpoen api datu. Sana ingatkan aing nikah gula kita nginom sekali dia boleh gula. Sana ngabas kan nikah, seker boleh gula. Anak mah, enggak lambo, saya enggak ikiah itu beri kada nikah. Ada lambo. Sehingga mon ceretan ke sowi api datu mon kasati sampai pon pajaran ke yunta laki banjaran niku labu jan kebun tabun niku makin numpak alpat pajiru gelurah pakai ngujak leso ani ka aing seger belum nika kan ke sowi ni 18 mun bah cerita Rasulullah pada rember mun ningakan nika gula jauh. Jadi sekarang semakin itu sepenting ruhul jihad semangatnya itu sama ben mengesepo pada terus berjuang walaupun tidak sama. Sepenting nilai-nilainya coba gula ban sambian itu mengikuti nilai-nilai apa yang ditanam oleh mengesepo. Lah bila kita itu mengikuti apa yang ditanam oleh mengesepo maka abdi sareng ajunan bila ampun pleman gulaku. Aja habis dak kajunan pun Allah. Apa yang kita tanam pasti akan dimakan oleh anak-anak kita nanti. Nah, sini kakek.
Insyaallah mian bakal ditireng saya ku laku. Belajar tapi dak remah anu na bangsa sepo cimin. Malai tak melolo berseroh. Malai tak seroh melolo. Kan mun sing bawa sepo ni kan mun makan ngabas makan kan melolo alhamdulillah. Aspal bekrosak kru tak tuman gikir pun bangsa sepo. Kamah mun bangsa sepo ni gikir. Aspal ngak arietan. Nang. Anapa? Cak lambat dak jalan gitu. Ada aspal, betul menolong. Jadi makin ni jalan lejek nyaman. Kamu benda bagi sepo ni, sepo nyali teeren, kan punten. Jadi min setelah tetap membenda si pote malara ni. Jadi syukur raja pun bagi sepo, mun makin. Cuma menolong salah teer. Kodo iya, anu kau macam-macam. Apa? Nikmat le tabur ben Allah. Jadi makin ni bah korang syukur. Selaba dening emeja gurwa paski ngeposang ka setada. Cok lereng seborang cukup bangoca. Bakso di laut narmuka ye. Padahal ya ada ni kelebenya. Nika makan. Ngak makan. Sengak. Sekali lagi, yuk pakun torok bang sepoh. Insyaallah bakal teti orang saya. Sekak ditoh pemator, korang benlangkong nyon samora. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan terima kasih. Semoga apa telah yang telah disampaikan akan bermanfaat bagi kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Dilanjutkan pada rangkaian acara berikutnya, penutup strip doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Yang Mulia Kiai Fathul Manan. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan.